Reka mbahe ikaze mw'inshuti z'akadasohoka za Adapt TV Rwanda, reka twizere ko mumeze neza muri hirya no hino, yaba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se n'abari inyuma yarwo. Muri aka kanya rero akaba ari wa mwanya tuba tuje kukugezaho zimwe muri update cyangwa se amwe mu makuru aba avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ikintu wamenya ni uko guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yahagaritse imikoranire n'igihugu cy'Ububiligi mu by'iterambere. Ni itangazo rero rivuga ko Ububiligi bwahisemo gufatanya na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bukangurambaga bugamije gukomanyiriza u Rwanda ngo ruhagarikirwe inkunga yo kwifashisha mu rugamba rw'iterambere. Ni itangazo rero ryashyizwe ahagaragara ku itariki 18 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2025. U Rwanda rero rwagaragaje ko nubwo umuryango mpuzamahanga uhamagarirwa gushyigikira inzira z'ubuhuza bwemejwe na Afurika yunze ubumwe, ni inama y'abakuru b'ibihugu by'imiryango ya Afurika yunze ubumwe nyine EAC ndetse na SADC mu gukemura ibibazo rero cy'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ububiligi bwagiye mu bukangurambaga bufatanyije na RDC bugamije gukomanyiriza nyine u Rwanda kubona inkunga zigamije iterambere ku ruhando mpuzamahanga. N'itangazo rero ryakomeje rigira riti Ububiligi bwahisemo icyemezo gishingiye kuri politike cyo guhitamo uruhande muri aya makimbirane kandi rubifitiye uburenganzira, ariko kuvanga ibikorwa by'iterambere na politike ni ibintu bidakwiye. Nta gihugu mu karere gikwiye gukumirwa mu kubona inkunga igamije iterambere yo gushyiraho igitutu. U Rwanda kandi rwagaragaje ko ibihano bishingiye ku kubogamira ku ruhande rumwe ari ukwivanga kudakenewe kandi bishobora guhungabanya no guca intege imbaga z'Abanyafurika mu rugendo rugamije gushaka amahoro. Itangazo ryakomeje kandi rigira riti mu by'ukuri bene ibyo bihano ntabwo byigeze bibasha kuzana ibisubizo, ahubwo byagiye birushaho gukomeza ibibazo, bikaba bibi kurushaho no kubisunikira mu gihe kizaza. U Rwanda kandi rwakomeje rwemeza ko izi mbaraga mu Bubiligi buri gukoresha mu gushaka ko ruhagarikirwa inkunga zerekana ko nta bufatanye mu bijyanye n'iterambere bugikenewe hagati y'impande zombi. Rwashimangiye kandi ko rushingiye kuri ibyo ruhagaritse imikoranire yose n'igihugu cy'Ububiligi muri gahunda zigamije iterambere kuva mu mwaka wa 2024 kugeza 2029. Ayo masezerano yari afite agaciro ka miliyoni 95 z'amayero, aho hari hasigaye gukoreshwa miliyoni 80 z'amayero. Muri iryo tangazo kandi guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko idashobora guterwa ubwoba n'uwo ari we wese ku bijyanye no kurinda umutekano w'igihugu, ko rushyigikiye amahoro, gukemura ibibazo mu buryo burambye. Kuri iki kibazo kandi Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabivuzeho, yatangaje ko hari ikibazo gikomeye cy'ibihugu by'i Burayi bitavugisha ukuri mu bibazo by'umutekano muke byugarije uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko Ububiligi bufite uruhare rukomeye mu bibazo by'akarere, nyamara bukaba ari bwo butera hejuru busabira u Rwanda ibihano. Ububiligi ni kimwe mu bihugu byakoronije u Rwanda ndetse bugira uruhare mu kugena imbibi zirugabanya n'ibihugu bituranye mu byerekezo byose. Mu ntambara rero umutwe wa M23 umaze imyaka 3 uhanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC n'abafatanyije, Ububiligi bwagiye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyigikira ibiganiro bigamije gushaka amahoro, ndetse bugena u Rwanda rushinja gutera inkunga M23. Mu kiganiro rero Perezida wa Repubulika aherutse kugirana n'ikinyamakuru Jeune Afrique,
yatangaje ko Ububiligi bufite uruhare rukomeye mu kibazo cy'umutekano muke mu karere nyamara buhora bubyirengagiza. Yavuze ko ahubwo basubiramo ibintu byose n'u Rwanda. Ni gute wakwemera ikibazo gikomeye nk'iki binyuze mu gushinja inzirakarengane zacyo? Perezida kandi Paul Kagame yagaragaje ko ibihugu by'i Burayi birimo ibyabaswe no kutavugisha ukuri kuko hashize igihe kinini hari abacanshuro bakomoka bari kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nta gihugu na kimwe cyari cyabyemera cyangwa ngo kibyamagane. Mu mpera rero za Mutarama, abacanshuro barenga 280 bamanitse amaboko basubizwa mu bihugu byabo banyujijwe mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko kuva mu 2022 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habarwaga abacanshuro barenga 1000 bafashaga ingabo za RDC mu kurwana na M23. Imyitwarire rero y'Ububiligi muri iki kibazo yatumye ku itariki 18 Gashyantare 2025 u Rwanda ruhitamo guhagarika amasezerano y'ubufatanye hagati yarwo ndetse n'Ububiligi yagombaga kuzageza mu mwaka wa 2029. Ushobora kwibaza ati se byagenze gute kugira ngo ubutaka bw'u Rwanda buhabwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Mu nama y'i Berlin ubwo Afurika yacibwagamo imipaka, Abadage, Abongereza ndetse n'Ababiligi nibo bahereye muri Afurika y'Iburasirazuba, hanyuma Abadage bahita bemera icyo bise Afurika y'Iburasirazuba. Yari igizwe n'u Rwanda, u Burundi ndetse na Tanganyika. Ababiligi bo bafashe ibihugu byo mu burengerazuba bw'u Rwanda, naho mu majyaruguru y'u Rwanda hari Abongereza bakolonije Uganda ndetse na Kenya. Rero ku itariki 14 Gicurasi mu 1910 hateranye inama mu Bubiligi yari igamije gukemura ikibazo cyari kimaze igihe cy'Ababiligi bashakaga kongera ubutaka bw'aho bahawe. Iyo nama yari irimo Ababiligi bakolonizaga Kongo, Abadage bakolonizaga u Rwanda, Burundi na Tanganyika ndetse na Uganda na Kenya bwakolonizwaga n'Abongereza. Nyuma y'inama nibwo guhera mu 1910 kugeza mu 1912 bashyizweho imipaka igabanya u Rwanda n'ibindi bihugu.